در روز ششمقام در شهر پنجکند خاطره حافظ خلق تاجیکستان عمریجان بهریف گرامی داشته شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی کوساتاروش شاعر اسکندر رحمان و آموزگاران سابقه دار را عیادت کرد. معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی در دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است شرکت ورزیده و اشتراکچان موفقیت تمام نمود. با اقدام پروکراتور شهر پنجکند با ساکنان دهه‌های دوردست جماعت‌های دهاتی فاروق و مغیان ورقه‌های اطلاعاتی درباره استفاده غیرقانونی نیروی برق و جاری شدن جزاها دسترس کردیم. با اقدام ساکنی دهه فاروق اولمقل همراپولوف و فرزندانش در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 54 بینای علاوگی زمانوی بنیاد می شود. ششمقام شاهکاری موسیقی کلاسیکی تاجیکان اثری بی‌زوال سنتی خلق تاجیک و فرهنگ گرانارزش ملت صاحب شعور تاجیک است. اما ساله در جمهوری تاجیکستان 12 می همچون روز ششمقام تجلیل می شود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به خاطر گرامی داشت ششمقام سرای ممتاز حافظ خلقی تاجیکستان عمریجان بهریف پیوندان شادروان را عیادت نمود. عمریجان بهریف حافظ خلقی تاجیکستان دارنده اردن شرف بوده راه ایجادی او از کرسی رانندگی دسته هوسکاران آغاز یافته است. شادروان عمریجان بهریف نه تنها در اجرای سرودهای ششمقام بلکه در ایجاد آهنگهای نو در ردیف این شاهاثر نقش ارزنده داشت. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با همسر حافظ ظرافت میرزا بابایوا که در منزل شادروان صورت گرفت بار دیگر از سهم این حافظ با استعداد در رشد صنعت موسیقی و تربیت صنعتکاران جوان یادآور شد. در ادامه صحبت قید گردید که خدمت‌های ارزنده او از جانب حکومت مملکت قدردانی شده است و نام و کار و خدمت‌های شایانش همیشه در یاد مردم خواهد ماند. گزارش شادانه همراه و خیام جرایف. در دوره سفر کوری خود به جماعت دهاتی کوساتاروش رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به دهه خونگران تشریف آورده با شاعر معروف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسکندر رحمان ملاقات صمیمی انجام داد. اسکندر رحمان با وجود محدودیت‌های جسمانی در مکتب دهه به تعلیم خوانندگان مشغول بوده همزمان به نوشتن شعرهای پرمضمون و وطن دوستانه مشغول است. او از زمره شخصیت‌های محسوب می‌شود که با قلم پرقوت خود در رشد ادبیات معاصر تاجیک سهم ارزنده دارد. تا امروز چندین مجموعه اشعار او به تب رسیده محبوبیت خاص در بین دوستداران شعر و ادب پیدا کرده است. رئیس شهر از دیدن این شخصیت ایجادکار و پرمحصول محلی افتخار نموده تاکید کرد که مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند آماده است نشر مجموعه نوی شعرهای تازه ایجادی او را سرپرستی نماید. او گفت دستگیری چنین شخصیت‌ها نه تنها ارزش‌گذاری به زحمت اهل ادب بلکه عامل مهم رشد فرهنگ و خودشناسی ملی میباشد. اسکندر رحمان در نوبت خود برای این دستگیری روح بلند کننده اظهار منتداری نموده اظهار داشت که در آینده نیز با قلم خویش به بلند برداشتن معنویات جامعه و تشویق ارزش‌های ملی سهم خواهد گذاشت. در ادامه سفر کاری به جماعت دهاتی کوساتاروش رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با دو تن از آموزگاران سابقه دار این منطقه احمد محمودوف و دورونقل بردیف ملاقات انجام داد. احمد محمودوف ساکن 84 ساله دهه چهارباغ بیش از 50 سال از عمر پربرکت خود به تعلیم و تربیت شاگردان بخشیده است. او از جمله شخصیت‌هایی میباشد که نسل‌های زیادی را با دانش و اخلاق حمیده تربیت نموده است. دورونقل بردیف ساکن دهه جامچشمه 37 سال در مکتب محلی همچون آموزگاری فن جغرافیا فعالیت کرده با مسئولیت و صداقت به پیشه آموزگاری مشغول شده است.
дар ҷараёни вохӯрӣ устодон ҳисор доштанд ки таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва қадрдонии омӯзгорон барои онҳо ифтихор ва масъулияти бештар мебахшад. онҳо афзуданд ки новобаста аз нафақа будан омодаанд дар тарбияи насли ҷавон ва таҳкими маънавиёти ҷавонон саҳм мегузоранд. раиси шаҳр ба устодон барои заҳмати содиқона ва хизмати арзанда дар роҳи таълиму тарбияи насли ояндасоз изҳори сипос намуда таъкид карданд ки омӯзгорон сутуни асосии ҷомеа ва фарҳанги таълимӣ мебошанд. ӯ ҳамзамон зикр намуд ки мақомоти маҳаллӣ минбаъд низ дастгирии омӯзгорони собиқадор ва фаъолияти онҳо дар ҷомеаро идома хоҳад дод. тавре ба шумо иттилоъ дода будем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71 даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардида истодааст. дар даври шаҳрии озмун муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ иштирок ва суханронӣ намуда сараввал ҳама меҳмононро ба шаҳри бостонии Панҷакент хайрамақдам гуфт ва ба иштирокчиён барои иштирок дар ин озмун муваффақият таманно намуда қайд кард ки ҳар нафаре ки дар ин озмун иштирок мекунад маҳорату малакаи дониш ва суханварии худро санҷидаву дар давраҳои минбаъдаи озмун ҳатман шаҳри Панҷакентро муаррифӣ хоҳад намуд. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир гардида истодааст. номинатсияҳое ки ҷамъбаст гардид ғолибон муаррифӣ гардида онҳо барои иштирок дар даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд. ман хонандаи синфи як мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент Доирзода Равшан Сайҷон дар шаҳри Панҷакент дар иҳотаи волидони ғамхора зиндагонӣ мекунам. ман аз хурдӣ ба хондани афсонаҳо, шеърҳо шавқу рағбати зиёд доштам. пас аз эълон гардидани озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст хостам маҳорати худро санҷам. ман аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон мебошам. дар даври шаҳрии озмун сазовори ҷои дуюм гардидам. ёдрас мешавем ки озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон доир гардида, айни замон номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон бошад, ҳоло ҳам идома дорад. таври қаблан иттилоъ дода будем, гурӯҳи таблиғотӣ таҳти роҳбарии прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар дар ҷамоатҳои деҳоти Панҷакент мулоқоту суҳбатҳоро пиромони мавзӯъҳои мубрам, махсусан дар самти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷиҳати пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва сари вақт пардохт кардани маблағҳои барқ бо маром идома дорад. дар заминаи тадбирҳо ва иқдоми прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар ба сокинони деҳаҳои дурдаст ва баландкӯҳи мусобозири ҷамоати деҳоти Фароб, Моғиён ва пули гирдоби ҷамоати деҳоти Моғиён варақаҳои иттилоотӣ дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ тақсим
карда шуд ки ин воқеан барои баландбардоштани маърифати энергетикии сокинони ин деҳаҳо ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. яке аз сокинони ҷамоати деҳоти моғиён ин иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмонро дар самти сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ хеле муҳим арзёбӣ кард. ман ақбердиев шарифҷон ёдгорович сокини ҷамоати деҳоти моғиёни қишлоқи пулгирдоб. мо аз ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ имомалӣ раҳмон миннатдорем ки аз тарафи ҷамоати деҳоти моғиён ба мо фаҳмондиҳӣ карданд ки барқро самаранок истифода барем, берун аз сокпланкҳо истифода набарем. мавриди зикр аст ки зимни суҳбат прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар дар ин самт андешаҳояшро ин тавр баён кард. бо назар доштем ки солҳои охир дар самти қонунгузории энергетика ҷой доштани қонунвайронкунӣ алахсус ҳолатҳои дуздии қувваи барқ 15 апрели соли 2025 ба кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири ловҳаҳо ворид гардид. طبق دستور سپرش‌های پیشوای معظم ملت جناب ولی محترم رحمان و پرокурори گنرال جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت عادل محترم وحیدزاده حبیب الله سیدالله کارمندان پرокуратури شهر با ساکنان جماعت‌های شهرک و دیهات شهر واخری دایر نموده با سهم آنها طلبات‌های کدکس قانون‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان را وابسته بر رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق به سهم آنها رسانیده شد. همچنین طبق دستور سپرش‌های پیشوای معظم ملت جناب ولی محترم رحمان در پرокуратури شهر با دیگر مقامات و گروه‌های کاری تأسیس داده با نسخه تغییر لوحه‌های کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس قانون‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان طبق امضاخط به سرداران عائله رسانیده و ماهیت آن فهمانیده شد. واقعاً فعالیت این گروه تبلیغاتی در جماعت‌های دیهات، تشکیلات و کارخانه‌ها منتظم جریان می‌گیرد. گزارش عباس همراس‌زاده و شاه حسین صالحов. با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اهل خانواده یکی از ساکنان شناخته جماعت دیهاتی فاراب سرور خواجگی کاپراتیوی و تجارتی تخم پروری غیلانیان عالمقل همراقلوف تصمیم گرفتند که برای فرزندان دیار خویش یک مکتب زمانوی سه آشیانه بنیاد نمایند. واقعا امروزها برای گذاشتن تحقیقات کارهای اساسی آغاز یافتند. عالمقل همراقلوف ضمن صحبت با ما اطلاع داد که او در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 54 با بنیاد بینای نوی زمانوی برای بهتر شدن سطح و صفت تعلیم و تربیه سهم خویش را میگذارد. در سال 2025 و مناسبت 35 سالگی جشن استقلالت با خود عهده‌دار شدیم که با همراهی فرزندان در همین نزد مکتب 54 بینای نوی بنیاد کنیم که آشیانه یکم از 6 سینخانه، آشیانه دوم از 8 سینخانه و آشیانه سوم همچون مجلسگاه یک عمارت 3 آشیانه بنیاد کنیم. همین مبلغ‌گذاری از حساب خواجگی خودمان یعنی فرزندان خود همین دست یاری دراز کرده همین بنا را در مهلت معین شده با مناسبت 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان پر را به استفاده می‌دهیم. مورد ذکر است که در جریان آغاز بنیاد بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 دهه فاراب مدیر شعبه معارف شهر پنجکن عثمانزاده مقصدالله شرکت ورزیده از نام رهبریت شعبه معارف برای این اقدام سازنده با عالمقل همراقلوف فرزندان او و دیگر انسان‌های سخاوت پیشه این دیار دوردست عرضی سپاس کرد. اقدام اهل خانواده عالمقل همراقلوف و فرزندان او در سمت بنیاد چنین یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یک اقدام سازنده است که آن برای ساکنان دهه دوردست
фароб дар арафаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун тӯҳфа тақдим хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов.